Ibintu bisa n'ibyamaze kurenga igaruriro ku buryo umunota uwo ari wo wose twakumva gukocorona kwazandikwa mu mateka y'ikiremwa muntu, intwaro kirimbuzi kandi rutura, ubuhangange budasanzwe bw'ibisirikari. Aha rwose nta kabuza umunyamerika ni mubi ku rugamba rwo mu kirere, ariko ku butaka umunya-Irani arendwa mubi ku buryo yakwicira kuri peteroli ye, maze ubundi vumbi rigatumuka, isi yose igahinduka umunyota ushumika imyayu ndetse n'imyase. Umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani uracumbiye ku mwotsi w'umukara. Icumbeka ryawo ryatangiye mu myaka yatambutse kera cyane mu kinyejana cya 19. Icyo gihe Irani yari ikitwaga Peresi, nako ahubwo yabarizwaga mu bwami bw'Abaperesi. Icyo gihe ubu bwami bw'Abaperesi bwatinyaga cyane ibihugu byo mu burengerazuba n'Uburusiya kubera yuko inyungu zabyo z'ubukoloni zahoraga zibicinyiza. Amerika yabonwaga nk'igihugu cyizewe kurushaho, mu gihe kandi abanyamerika bamwe nka Arthur Marspool ndetse na Morgan Shuster bahawe inshingano zo kugenzura imari ya leta ya Irani. Ubundi erega byose byatangiye abanya-Irani binjiza ikishi cyabo indani mu nzu. Niko ibintu byagenze. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose, Irani yatewe n'Ubwongereza ndetse n'Abasoviete, nubwo byari inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakadasohoka. Nyuma y'iyo ntambara, umubano wa Irani na Amerika wakomeje kuba mwiza, ariko mu gihe cya Mohammed Mossadegh, Amerika n'Ubwongereza bamuhiritse ku butegetsi, inzigo itangira ityo. Nyuma yaho, Irani na Amerika byabanye neza cyane mu gihe cy'ubutegetsi bwa Shah Mohammad Reza Pahlavi, ariko byose byahindutse nyuma ya revolution mu 1979, maze ibihugu byombi bitangira kugirana umubano mubi cyane mu buryo bwatigishije isi. Ibihugu bya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo byifitanye umubano wa diplomasi guhera ku ya 7 Mata mwaka 1980. Aho kugira ambasade zabyo, Pakistan niyo ihagarariye inyungu za Irani muri Amerika, naho Ubusuwisi buhagarariye inyungu z'Abanyamerika muri Irani. Itumanaho rikorwa binyuze mu biro by'inyungu za Irani biri muri ambasade ya Pakistan i Washington, ndetse n'ibiro by'inyungu za Amerika biri muri ambasade y'Ubusuwisi i Teherani muri Irani. Mu mwaka w'2018, umuyobozi mukuru wa Irani Ali Khamenei yabujije yuko habaho ibiganiro bya direct hagati ya Irani na Amerika. Nyuma yaho, Amerika yahise itangaza yuko Irani yagerageje kwica abayobozi bayo n'abantu bayinenga, barimo Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika. Mwibuke neza yuko icyo gihe Donald Trump atarakiri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irani isobanura ko urwango ifitiye Amerika ivuga ko ruterwa nuko politiki ya Kisilamu idashobora kubana n'ubutegetsi bw'Abanyamerika. Ivuga yuko Amerika ari igihugu gikandamiza ibindi, gishaka kwigira umutegetsi w'isi ndetse no kurengera inyungu zacyo gusa, ndetse yewe ikanashyigikira Isiraheli mu byo abanya-Irani bo bita amafuta ashingiye ku busutwa. Ku rundi ruhande, mu bihugu byo mu burengerazuba bo bavuga yuko ubutegetsi bwa Irani bukoresha Amerika nk'umwanzi ukomeye kugira ngo ubone impamvu yo gukandamiza abatavuga rumwe nabwo imbere mu gihugu ndetse no gukomeza gufatanya n'abawushyigikiye. Amerika yo ivuga yuko umubano wazambye cyane kubera ikibazo cy'abantu bayo bafashwe bugwate muri Irani hagati y'1979 n'1981. Ni ihohoterwa rikorerwa uburenganzira bwa muntu, imyemerere ya Irani irwanya ubutegetsi bw'uburengerazuba, gahunda yayo ya nucleaire ndetse no gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro nka Hamas, Hezbollah n'abahuti bo muri Yemen. Kuva mu mwaka w'1995, Amerika yafashe icyemezo cy'ibuzwa ry'ibicuruzwa hagati yayo na Irani. Mu mwaka w'2015, Amerika yayoboye ibiganiro byagejeje ku masezerano yerekeye intwaro za nucleaire ya Irani, yaragamije kugabanya cyane iyo gahunda ndetse no kuyigenzura binyuze mu bugenzuzi bwa International Atomic Energy Agency. Hariho kandi no kugera ku rugero ntarengwa rw'ubutunganyirize bwa uranium icyo gihe. Mu mwaka w'2016 hanabayeho gufatira ibihano byinshi Irani, ariko biza gukurwaho. Bidateye kabiri mu 2018, ubutegetsi bwa Donald Trump bwavuye muri aya masezerano busubizaho ibihano kuri Irani, butangiza icyo bwise igitutu gikabije kuri Irani. Mu gusubiza, Irani nayo yatangiye kudakurikiza ibyo yari yemeye muri ayo masezerano kugeza aho irenze urugero yari ifite mbere y'ayo masezerano mu gukora intwaro za nucleaire. Ubushakashatsi bwa BBC bw'umwaka w'2013 bwagaragaje yuko 5% by'Abanyamerika aribo bareba neza Irani,
mu gihe 87% bayifata nabi cyane, aribwo buryo bubi cyane kurusha ahandi hose ku isi. Ku rundi ruhande, ubushakashatsi bwerekana yuko abanya-Irani benshi bakunda abaturage b'Abanyamerika ariko ntibakunde guverinoma yayo. Ubushakashatsi bwo mu mwaka w'2019 bwagaragaje ko 13% by'abanya-Irani bareba Amerika neza, mu gihe 86% bayifata nabi cyane nk'umwanzi ukomeye. Ubundi bushakashatsi bwo mu 2018 bwo bwagaragaje ko 39% by'Abanyamerika bumva yuko kugabanya imbaraga n'uruhare rwa Iran mu isi bikwiye kuba intego ikomeye ya politiki mpuzamahanga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umubano wa politiki hagati y'Abaperesi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangiye igihe umwami wa Iran Nassereddin Shah Qajar yoherezaga ambasaderi wa mbere wa Iran Mirza Abul Hassan i Washington DC mu mwaka w'1856. Mu 1843 nyuma yaho Amerika yashyizeho Samuel G.W. Benjamin nk'intumwa yayo ya mbere ya diplomasi muri Iran. Ibi ntabwo byahise bitanga umusaruro udasanzwe ako kanya, ahubwo umubano wuzuye w'aba ambasaderi hagati y'ibihugu byombi watangiye mu mwaka w'1944. Mu ntangiriro Amerika ntabwo yari yigeze yita ku bibera mu kigobe cya Peresi, ariko kubera yuko cyari igihugu cyane cy'amahanga kandi cy'igihangange kizerwaga, ibyatumye ubwami bw'Abaperesi butayigiraho ikibazo habe namba. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, Abaperesi bongeye gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubufasha mu gutunganya imari ya leta, ariko iki gikorwa kiza guhura n'imbogamizi z'abantu bari bafite inyungu zabo bwite, birangira kidashyizwe mu ngiro. Mu gihe cy'impinduramatwara yashyiragaho itegeko nshinga mu Baperesi mu mwaka w'1909, umunyamerika witwaga Howard Baskerville yapfiriye i Tabriz arwana mu mutwe witwaje intwaro warwanyaga ingabo zari zishyigikiye umwami. Mu 1911 nyuma y'uko inteko ishinga amategeko ya Iran ishyizeho umunyamerika Morgan Shuster nk'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, undi munyamerika yiciwe i Teherani n'abantu bakekwagaho gukorana n'inyungu z'Uburusiya ndetse n'Ubwongereza. Ibi ntabwo byaciye intege Shuster, ahubwo byatumye arushaho gushyigikira revolution binyuze mu nkunga y'imari. Mu mwaka w'1923 ibintu bisa naho byatangiye guhindura isura. Umunyamerika Arthur Milspo yagiye mu bwami bw'Abaperesi nk'umujyanama mu by'ubukungu, agamije gufasha kuvugurura imiyoborere ya leta itarakoraga neza muri icyo gihe. Abaperesi babonaga yuko aha hari uburyo bwo gukurura ishoramari no kugabanya igitutu cy'ibihugu by'i Burayi. Ariko mu 1928 iki gikorwa cyarangiye Milspo atakiri mu bwumvikane n'ubwami bw'Abaperesi. Kuva mu ntambara ya kabiri y'isi yose, umubano wa Iran na Amerika wakomeje kuba mwiza. Abanya-Iran benshi bashyigikiraga revolution yo gushyiraho itegeko nshinga batangiye kubona ko umunyamerika afite imbaraga za gatatu zababasha kwikura ku butegetsi bw'Ubwongereza n'Uburusiya. Abacuruzi n'abashoramari b'Abanyamerika nabo bashyigikiraga Iran mu rugendo rwayo rwo guteza imbere ubukungu ndetse no kwigenga ku bihugu by'amahanga. Mu mwaka w'1921 Reza Khan wari umusirikare mu mutwe wa Cossack yafashe ubutegetsi binyuze muri coup d'etat yashyigikiwe n'Ubwongereza. Ihirima ry'ingoma ya Kajari riba ribaye ubwo. Nyuma yaho yiyise umwami, ahita afata izina rya Reza Pahlavi. Yatangije gahunda zo kuvugurura igihugu, yubaka gari ya moshi y'igihugu, ashyiraho amashuri atarashingiye ku idini, ariko anafunga itangazamakuru, akandamiza amashyaka n'amashyirahamwe y'abakozi, ndetse nyuma abuza abagore kwambara hijab, ashyigikira imyambaro yo mu burengerazuba. Mu mwaka w'1936 Iran yakuye ambasaderi wayo i Washington mu gihe cy'umwaka umwe nyuma y'itangazwa ry'inkuru yanengaga Reza Shah mu kinyamakuru cya New York Day Herald. Nyuma y'impaka ku ruhande rw'Abadage mu ntambara ya kabiri y'isi, Reza Shah yahatiwe kwegura mu mwaka w'1941 asimburwa n'umuhungu we Mohammad Reza Pahlavi. Mu gihe cyari gisigaye cy'iyo ntambara, Iran yabaye inzira ikomeye yanyuzwagamo inkunga y'Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaga igenewe ubumwe bw'Abasoviete, iba n'inzira y'ubuhungiro ku Bapoloni barenga 120,000 n'ingabo zabo bahungaga ibihugu bya Axis. Mu mwaka w'1943 mu nama yabereye i Teherani muri Iran,
abayobozi bakuru b'ibihugu by'inshuti za Iran nka Joseph Stalin, Frank D. Roosevelt ndetse na Winston Churchill basohoye itangazo ryemezaga yuko Iran izakomeza kwigenga kandi ikagumana imbibi zayo inyuma y'intambara. Mu mwaka w'1949 inteko ishyiraho itegeko nshinga ya Iran yahaye umwami ububasha bwo gusesa inteko ishinga amategeko. Ubwo intambara ya kabiri y'isi yatangiraga, Amerika ntabwo yari ifite politiki ihamye kuri Iran. Icyakora ubwo intambara y'ubutita Cold War yatangiraga, Amerika yatangiye kugira impungenge zikomeye ku mugambi w'ubumwe bw'abasoviete wo gushyiraho ibihugu byitandukanya muri Azerbaijan ndetse na Iran cyo kimwe na Kurdistan. Hanabayo kandi ubusabe bwayo bwo kugira uburenganzira bwa gisirikare mu gace ka Dardanelles mu mwaka w'1946. Ni impungenge zarushijeho kwiyongera kubera yuko Ubushinwa bwari bumaze kugwa mu butegetsi bwa gikomuniste. Hamenyekana amatsinda y'ubutasi bw'abasoviete ndetse ni nabwo hahise hatangira intambara ya Korea zombi. Mu mwaka w'1951 Iran yafashe ubuyobozi ku nganda zayo z'amavuta, ifata umutungo w'ikigo cy'Abongereza n'Abaperesi cyakoraga amavuta ya Anglo Iranian Oil Company. Ku ya 28 Mata mu 1951 Mohammad Mossadegh yatowe nka minisitiri w'intebe n'inteko ishinga amategeko ya Iran. Icyo gihe Abongereza batangiye gutekereza gukora igitero kuri Iran, ariko Perezida wa Amerika Harry S. Truman yabasabye ko habaho kugabanya umuvuduko no kutinjira mu gihugu byari inshuti magara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatumye Abaperesi bumva yuko Amerika ishyigikiye Mossadegh, bibaha no kugira icyizere ku kibazo cy'amavuta yuko kizakemuka mu bihe bya vuba binyuze mu bitekerezo bishya byari bigamije guha Iran inkunga y'ubukungu bukomeye. Amerika ariko nanone isa n'iyibye umugono igihugu cya Iran. Muti byagenze bite rero? Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyigeze yubahiriza igihano cyagombaga guhabwa Abongereza mu buryo bwihuse hatabayeho no kumenyeshwa na Truman. Icyicaro cya CIA i Tehran cyakoze ibikorwa by'ibanga byo kurwanya Mossadegh n'ihuriro ry'igihugu National Front kuva mu mpeshyi yo mu 1952. Nyuma y'umwaka umwe ubwo twageze mu 1953, Amerika n'Ubwongereza bateguye kudeta yo guhirika minisitiri w'intebe wa Iran Mohammad Mossadegh bitewe n'ubwoba bw'ingaruka za gikomuniste ndetse no kubura k'umutekano w'ubukungu nyuma y'uko Iran yari maze gufata inganda zayo zose z'amavuta. Ni kudeta yari yobowe na CIA na MI6 n'ubutasi bw'Abongereza. Yabanje gutsindwa ariko nyuma iza kongera gutsinda ku nshuro ya kabiri, birangira inagaruye ku butegetsi Shah Mohammad Reza Pahlavi wabonye inkunga ikomeye y'amafaranga n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko Amerika isa niyongeye kongera kwigarurira Iran no gushyiraho ubutegetsi bwayo bwakoreraga mu kwaha kwayo. Amerika yafashije no gushyiraho SAVAK, polisi y'ibanga yahawe Shah kugira ngo arusheho kugumana ubutegetsi mu mahoro nta nduru nta n'indishyi. Abanya-Iran benshi bari bafite imyumvire ya demokrasi, bavugaga yuko iyi kudeta n'inkunga yakurikiyeho ya Amerika yatumye Shah akorana ibiturufu byose yishakiye, bituma revolution mu 1979 igira uruhande rukomeye rwo kwanga Abanyamerika mu buryo bugaragara. Nyuma ya kudeta, Amerika yagize uruhare rukomeye mu gusubiranya urwego rw'inganda z'amavuta muri Iran. Ku gahato ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, British Petroleum yifatanije n'ibindi bigo by'iburengerazuba mu kigo cyagombaga kongera kohereza amavuta muri Iran. Iki kigo cyakoreraga muri National Iranian Oil Company, nyiramavuta n'ibikorwa remezo by'igihugu. Iran yahawe 50% by'inyungu mu gihe ibigo by'Abanyamerika byo byafashe 40% by'inyungu yose yari isigaye. Muri icyo gihe iki kigo cyari gifite ububasha bwo kugenzura ibikorwa byose, cyahagaritse Abanya-Iran kubera imibare yacyo, kinakura Abanya-Iran mu nama y'ubuyobozi bwacyo. Ni iteka ryari igice cyane cyo kwimukira ku buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace kose cyarimo gisimbura Ubwongereza gutyo. Nubwo byari byiza ku rugamba rwa Cold War, iyi kudeta yaje kuba isoko y'uburakari bukomeye. Abantu benshi bayibona nk'ingaruka mbi cyane kuri demokrasi no ku mubano wa Amerika na Iran. Programme ya nucleaire ya Iran yo yatangijwe mu rwego rwa gahunda ya Atoms for Peace, yatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Eisenhower mu mwaka w'1953.
Amerika yafashije Iran gutangiza iyi porogaramu mu mwaka w'1957 iyiha reactor ya mbere ya nucleaire cyangwa se nuclear fuels. Nyuma y'umwaka w'1967 itangira no kwigenera uranium, weapons grade enriched uranium. Iran ni kimwe mu bihugu 51 byasinye amasezerano yo kutagabanya intwaro za nucleaire NPT hari ku itariki ya mbere Nyakanga umwaka w'1968. Icyo gihe inteko ishinga amategeko ya Iran niyo yishyizeho iyemeza muri Gashyantare mu 1970. Uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'Uburayi rwakomeje kugeza kuri revolution ya Iran yo mu 1979. Umupaka wa Iran n'ubumwe bw'Abasoviete hamwe naho iri mu kigobe cya Persi gifite amavuta menshi byatumye Iran iba umusingi w'ububanyi n'amahanga bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Mu mwaka w'1960 Iran yifatanije n'ibindi bihugu bine ishinga OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Aha yari igamije guhangana n'ubukoloni bw'ibigo by'amavuta by'uburengerazuba no gusubirana ubuyobozi ku mavuta y'igihugu. Mu myaka w'1960 n'1970 habayeho inyungu z'amavuta Iran zazamutse cyane. Guhera hagati y'1960 ukuzamuka kwinjije amafaranga yatumye ububasha bw'abanyamerika mu bya politiki bya Iran bugabanuka mu buryo bugaragara, mu gihe leta ya Iran yo yiyongeraga ubushobozi bwo kugenzura abaturage bayo. Mu mwaka w'1970 inyungu nyinshi zavaga muri OPEC zatumye iri huriro rigira ubushobozi bukomeye ku bukungu bw'ibihugu by'uburengerazuba. Ibyanazamuye agaciro ka Iran nk'inshuti ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihe. Mu gihe cya manda ya mbere ya Donald Trump mu mwaka w'2017 na 2021 umubano wa Iran na Amerika warahindutse cyane unageranije na politike ya Barack Hussein Obama yo kugirana ibiganiro no gushaka umubano ukomeye kandi utajegajega. Trump yatangije ibihano ku baturage b'abanya-Iran no kuva mu masezerano y'intwaro za nucleaire JCPOA. Hanyuma haza gahunda yiswe igitutu gikabije maximum pressure yibasiraga cyane ubukungu bwa Iran. N'ibihano birenga 1500 byibasiye imari, amavuta, ubwato ndetse n'ibigo by'amahanga byakoranaga na Iran. Byose byagiye bigira ingaruka zikomeye ku bukungu bwa Iran. Ni igikorwa cyari kigamije kugumisha Iran ku ruhande, ariko cyahuye n'uruhurirane rw'imyigaragambyo no kurwanya inshuti z'abanyamerika bigasiga Washington yonyine mu by'ububanyi n'amahanga. Mu mwaka w'2020 Iran yareze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ibihano byayo byatumye idashobora guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Yohereje satelite y'ingabo ndetse yaje no gushinjwa kwivanga mu matora ya perezida wa Amerika n'ibitero by'abasirikare byayo. Ni umubano warangiye muri manda ya Donald Trump wuzuyemo urugomo rukomeye n'ibibazo agahumburi. Mu gihe cya manda ya Joe Biden 2021-2025 umubano wa Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiye ugaragaramo igerageza ryo kugarura amasezerano ya nucleaire yo mu mwaka w'2015 Joint Comprehensive Plan of Action. Ariko hakaba n'amakimbirane y'akarere akomeye, ibihano n'ibitero bya cyber n'intambara z'abasirikare b'impande zinyuranye proxy conflict. Mu ntangiriro za Biden abayobozi b'Amerika berekanye ubushake bwo kugaruka muri Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA, ariko ibiganiro byabereye i Vienne byaje guhagarara. Umutekano mubi wakomeje muri icyo gihe, hakabaho ibitero bisubira ku butumwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byiyongeraga cyane nyuma y'intambara yo muri Gaza mu mpera za 2023 ndetse hanakurikiraho ibitero by'abanyamerika byo kwihimura. Mu gihe cya Biden hagaragayemo kandi impaka kwicwa rya Qasem Soleimani n'ibitero by'ingabo mu karere ka Gulf. Mu mwaka w'2023 habaye intambwe y'ingenzi ubwo habaga gusimburana imfungwa hagati ya Amerika na Iran, ndetse hanarekurwa amafaranga ya Iran yari yarafatiwe. Nyuma ariko Iran yashinjwaga kwivanga mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 2024 hifashishijwe ibikorwa bya cyber na desinformation yakoreshwaga n'ubwenge bukorano. Ibi nabyo byaketswe yuko hari umugambi wo kwica Donald Trump n'abamurwanya ku butaka bwa Amerika, byongera umwuka mubi. Ibi rero Iran igomba ibizire, niko ibintu bimeze. Muri Gashyantare 2025 Donald Trump
yavuze yuko yari yahaye amabwiriza ingabo ze n'abajyanama be yo gusenya Iran burundu. Yasinye kandi gusubukura gahunda ya maximum pressure yo gushyira igitutu gikomeye ku butegetsi bwa Iran. Donald Trump avuga yuko ashaka ibiganiro ku masezerano y'amahoro ndetse na nucleaire. Ku itariki ya 7 Gashyantare, umuyobozi mukuru wa Iran Khamenei yanenze ibiganiro n'abasaba yuko leta ya Iran itagirana amasezerano na Amerika. Ku ya 9 Gashyantare, Donald Trump yavuze yuko yihitiyemo kugirana amasezerano n'abanya-Iran aho kubareka baraswa na Israeli. Muri Werurwe 2025, Khamenei yavuze yuko atiteguye kuganira na Donald Trump mu gihe General Salami wa Islamic Revolution Guard Corps IRGC yateye ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga yuko ingabo zayo zishobora gusenywa burundu. Trump nawe yateye ubwoba Iran, avuga yuko Iran izabazwa ku byo abahuti bo muri Yemen bakora. Perezida Vladimir Putin na Donald Trump bo ubwabo bageze ku masezerano avuga ko Iran itazigera ibasha gusenya Israeli. Mu Kuboza, Al-Arjani, umujyanama wa Khamenei, yatangaje yuko Iran yashoboraga gukora intwaro za nucleaire kandi ko ingabo za Repubulika ya Islamu zishinzwe kuba zarasabye kugaba ibitero ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'igihe, ariko zikaba zitarabikoze. Mu ruzinduko rwe mu burasirazuba bwo hagati muri Gicurasi 2025, Donald Trump yasabye Iran gufata umwanzuro hagati y'intambara n'amahoro. Yasabye Iran kandi guhagarika ibikorwa byose byangiza igihugu. Mu 2008, ubucuruzi hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwageze kuri miliyoni 623 z'amadolari. Nk'uko ubushakashatsi bwa United States Census Bureau bigaragaza, ibicuruzwa byoherezwaga na Amerika muri Iran byari ku gaciro ka miliyoni 93 z'amadolari mu mwaka w'2007. Byarushijeho kuzamuka bigera kuri miliyoni 537 z'amadolari mu 2008. Mu buryo bweruye, ibyo Amerika yinjizaga biva muri Iran byo byaragabanutse biva kuri miliyoni 148 z'amadolari mu 2007 bigera kuri 86 z'amadolari mu mwaka w'2008. Ni urugamba rukomeje kunuka ndetse no gukomanga hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran. Gusa ariko biranagoye cyane ko twakwemeza ngo uyu n'uyu azatsinda iyi ntambara, kuko ibihugu byose byombi byikomanga ku gatuza bigaragaza yuko ari bihangange. Amerika iraziza Iran yuko ngo bakora intwaro za kirimbuzi, Iran ikavuga yuko nta ntwaro za kirimbuzi ifite. Ninde uri mukuri hagati ya Amerika n'igihugu cya Iran? Ni intambara yo kwitega.